Football Titi par zaruk samsari pangana ngai thavele donta ila Kazakhstan ram hi adanglam ve deuh na chu han Google ma ila an omna khomwal pui continent a khan Europe le Asia alang ve ve ang Kazakhstan hi Europe ram ania Asia ram ani bok ti na ani engtin nge hetiang hi ani thei kan ti chuan Oral River wang ania he lui kaltang hian Asia le Europe azomani hei wanghin Kazakhstan hi Asian Football Federation hnuaia om thei UEFA hnuaia om thei ani boka du than thei anei ti na ani ti chuan tuna hian Kazakhstan hi UEFA hnuaia aumeka kumsang hi pahnih April tha atang khan UEFA hnuaia member niin UEFA buasai in elna sang sang a khela an club te po in UEFA buasai in elna an khel ta zel ani Kazakhstan hian Europa club level in elna sang ber UEFA Champions League a hian club pahnih an thaw der to boka ama sajok chu sangnei somparuk sompasari seasona inlan Astana kha ania apahnih na chu tun seasona inlan Kairat Almaty hi anni Astana phei kha chu Champions League Europa League le Conference League a te anin lan vek towa Kairat Almaty po hian Conference League an lo khel to bok Kazakhstan hi hetia an hming han ngai tu mai hi chuan football a hian sang lo tak tura ngai an nia ma se Champions League hial khel pha club pahnih an neya football khovela in elna sanga an hming achuang ve tlat ani Crystal Palace kai hretu Oliver Glasner hian football khovela kan soirik fo system chungchang ti hian a soya system chungchang kan soidon chuan player te hian chu system chu unfit hle turani system chungchang hi soi anina sama ma system hi thilpoimo ani lemlo chin than jok hi ani thilpoimo jok chu ziarang tele player te khelmuala an khosak dan tura indu te hi ani poimo ni hengte hi system aya poimo dai jok thil te anni ka kheriara system sang sangin ka khel towa Austria khan 4-4-2 formation mangin promotion kan hmuwa 3-4-3 formation kan mangzui le bok Wolfsburg a khan 4-2-3-1 formation mangin Champions League kan in pet thlenga Frankfurt a khan back 3 mangin thatakin kan khel le bok ani keina ka enber thina chu eng system in nge ka player te a thaber phok chuak theyang ti hi ania ka system du ber ero 4-4-2 ani ma se 4-4-2 hi du ber ma ila hemi system mil player kanayem chu apoi molai chu ania system a in player te ziarang ni na kan soina sajok thin ani player ten enge kan du ti hi an hriat chian apoi moa chu lotlin na le lotlin lo na kai lon poimo ani atia Oliver Glasner hi chuan system a in player te theina angai poimo zoka a squad nei milin system asiam rem jok thin ani system chungchanga tu hnaya soihlober pol pakhat chu Ruben Amorim hiania Ruben Amorim hian Manchester United kai hruain back 3 system a hmanga he system hi United a che that pui lo ma sela a hmang chhunzom zela back 3 mil tir tumin United a kai hruai mek hei hi Glasner kalphung nen chuan thil in person ania Oliver Glasner chuan a squad nei azir chianga a player te theina nia a hriat milin back 3 emo back 4 emo squad mil tura angai system athlang mai jok thin ani Ruben Amoriman a system milin a squad nei te remdik atuma Glasner ero chuan a squad nei milin system athlang jok chulai danglam na chu kan man ome entirna sang manager sang atang po in soi thei ania ma se midang chu hrutel tari lo maila football manager theu until clear dan hi ain anglo ve thei te asin tuna hian FIFA U-20 World Cup in elna khelme kania he in elna result hi soithin ma ila ain elna be bom hi mumal deuh hleka kan la soilo awangin tuntuma hian soita ila FIFA U-20 World Cup hi khovel puma U-20 in elna lian ber le ro pui berania U-20 levela World Cup ani miawa wangin a levela sang le tuna kalphung an nei mek an man meka chuan he in elna hian ram somni palian in ela chung ram somni pali te chu AFC Asia khomol puya tangin ram pali CAF wam chung Africa khomol puya tangin ram pali CONCACAF tangin ram pali CONMEBOL South America atangin ram pali OFC atangin ram pani Europe UEFA atangin ram panga baka in elna thleng tu chile te annia ram somni pali te hi group paruka anin thena group pakhata ram pali zelan om
tichuan group round khel zawa te bula asang pahnih thewin round of 16 an luta chung ho chu ramsom pahnih an nia chu wangin round of 16 spot no khat turin hmun ruak pali ala oma chu group round te bula pathumna zinga ati thazual rampali in an no khat vele ani tuntum FIFA Under-20 World Cup hi chile in an thlenga khopui palia stadium palia in elna hi khel kwalin October ni somni jingdarli le achanveya final an khelang he in elna hi kumsang khazakwa somsari pasari atangdai to khan khel tran ania tuna champion no moyan man an trophy tak hi chu kumsang ni som pathum atanga an man tran ani he in elna hian Argentina an champion ngun bera tumruk champion in Brazil tumnga champion in andoda Portugal le Serbia tumni veve champion in dot lein Uruguay Ghana Spain Russia Germany England France le Ukraine te tum khat theu an champion to bok final a tlom ngun ber hi Brazil ni in tumli lai an tlom to a adot tu hi final a tum ni tlom Uruguay Ghana Spain Nigeria te an ni kumin Under-20 FIFA World Cup in elna hian ramlang sar zuala Spain Argentina France Italy te po in round of 16 an luta ramlang sara Brazil in base an phak lo bera match thum an khela tum ni tlomin tum khat draw an neya group round match thum an khela an chak zomi alawa table monga an omani Brazil roll thar te hetiang an result ani awang hian Brazil hi an malam hun aeng te chiam lawa ngai tu anom zui nwal pha nge football a hian makvedeu chu senior level a ramlang sar pui hi H level a atha berber an ni lem lo lai hi ania ramlang sar lo zoka ngai te hi H level a chuan an thaphian le nul thin engpo ni sela tuna FIFA World Cup Under-20 in elna a kan mu player te hi nakin loka senior level a kan mu turte an nia chuwangin malam hun be se na siam tu an ni na lai a omani zan ina FIFA Under-20 World Cup a hian round of 16 kheltran ani don boka zan lai pela dar khata Ukraine le Spain Under-20 team te anin machon dona naktu jingdarli le achanveya Chile le Mexico te anin machon don bok ani take fusa kubo hi kan hrelom ome Japanese Messi tia soithin kha ania ball thiam le cherang player munam takani ani hian tuna Spanish club Real Sociedad ta na khel meka Spanish top league a langsar pol ani phak English club lian te poina an hel zakania chuwangin he Japan forward hi anep lo hle ani hian ti hian soin football a hi chuan club langsar le hriat lo taka ilu thei lawani chuan lo tlin a har satak zet van nei na tam tak imamo ang keima po Barcelona in Japan a kem an ron buat saya chu van nei na rem chan na chu kamang tangkai ta ani rang takin Barca kem buat saya khan ka injiak lut ngala annuwa chuan kha kema player thabera thlan kani kha keima a engkim ain thlak dang lam tan na chu ani kanu le pa te na Barca in Spain a football zirchun zom tura min du thu Spain a kalka du thu ka hrila kanu le pa ten an thei top chuain ka suang to na ka puitlin theinan min tran pui tabok ati ani take fusa ku bo hian kumriat mi chau ani lain Barcelona ina Japana kem an bua sai amang tangkaya Barcelona youth coach te ane ema wangin Barcelona a ain zirchun zoma La Masia Academia hial aming anem kai Marcela Masia hian kumli bak ain zir man lova sangni som pakhata tanga sangni som panga thleng khan ain zir ani achan chu FIFA in international youth transfer rules bo chiat na om ngeya an hriat awangin kubo hi Japana kir lo thei lovin an siama tichuan FC Tokyo a ain zir chhun zom FC Tokyo atanga ain zir chuan nuwa senior team a po Tokyo club tha hi abultan na ani zuya annuwa mitam takin khovela club ro pui bera an ngai Real Madrid ngei mai azom ma se Real Madrid hian Mallorca ate Villarreal ate Getafe ate lonin anin tuai siam tira Real a hian ain base angin mun achang thei lova player tharwal omkhom na hian atatlum thei der lo tichuan sangni somni pani khan Real Sociedad angetin azom ta a he club a hian player poimo le rin rol ni in tuna hian Real Sociedad tan match za somli pangalai a khel tling der towa gol somni pali khungin assist som pariat anei telani ani hian Spanish dual chungin elna sangte a khel vek towa Champions League le Europa League chenin a khel to boka Asian player thleng thui pol thleng sang pol tak ani mek tuna hian kum somni pali mi chau alania
European club lian tak ten an mutai hle Japanese Messi kubo hi apalian lo hlea fit nga le inches riat point pakhata sangania round up chuan fit nga le inches kwa angin asoi thei trok tun lai mizo thang tharte ai point ate jok na a thlen chen thleng tur hi chuan taimak thorim le talen nei that ba ka ama soi ang takin van nei angai tel lo thei lawani transfer thuleng chungchang kan soyanga hemizo hian voina pian chamlom te chungchang kan soidon ani BBC na transfer thuleng atarlana Sky Germany intar langin Bayern Munich chuan Crystal Palace atangin English defender kumsomni pangami mage hi laklu antum dona ani hian Palace a contract mang zodon naya season kalmek zowa hian free transfer a laklu thei tur jingami ani Mel intar langin Crystal Palace hian a midfielder poimo Adam Wharton hi chelchun zom Zealand duwa Liverpool, Chelsea le Manchester City ten kumsamni pakhat mi hi laklu tum hle ma sela Crystal Palace in contract zia tharpui tumin contract thar zor turin rohman na ansiam mek ani France chanchin boten tar langin Napoli chu Manchester United midfielder kumsamni mi Kobe Mainu beiseitu te jinga chan tha changa ngai annia ani hian January thla hian lonin an ho thei a beisei omani Sky Sports in tar langin Frankfurt German club chuan Newcastle atangin Danish striker kumsamni pani mi William Osula January thla hian lona ho antum don Melin tar langin tuna Nottingham Forest team manager Postecoglou hi ache thatlo ema wangin ban thei din hmuna ading meka Nottingham hian la roi reilo hlema sela result tha an nei hlei theilo awangin ban mai an hreto lo ni te point tarlan ani hetiang kara hian Nottingham hian Fulham manager Marco Silva hi laklu dan kong andap don ni in atar lang tel boka Nottingham hian Marco Silva hi team kai hre tura andu zinga tunma point atel to thina Postecoglou hi an ban ani chuan Marco Silva hi thuk zoga andor zui ngei arin omani The Sun in tar langin Manchester United chuan an defender kumsamni pasari mi Lisandro Martinez ACL hiam awanga chon mek hi kumin kumtop lama an chorman anin beiseya Argentine defender hian thlariat velzet chu football khelta lovin a hliam en Colin huna mangta Manchester United hian kum ina ngei chorle man anin beisei ani France chanchin buten tar langin Barcelona chuan Borussia Dortmund atangin German forward kumsamni pathum mi tlanchak zet mai Karim Adeyemi laklu antum dona ani hian kumsan hi somni pasari thlengdai contract Dortmund hian anei meka contract anei tamto lo awangin aman hi tamlutuk lo tura ngai ani team talk in tar langin Manchester City chuan Spanish midfielder kumsamni pakomi Rodri hi shal anphal lova Real Madrid in laklu antum ti te po tarlan omthin ma sela Manchester City hian shal anphal lo bur ani Spanish sanchin buten tar langin Manchester United chuan Ruben Amorim an ban ani chuan athlakna turin Aston Villa kai hretu Unai Emery hi laklu antum dona Unai Emery hi Arsenal poina besina sa tangnena an lo roito ma se Arsenal a hlotling tok talo kha nia Manchester United hin alaka bese an nei sang ni te poin alangani Football Insider in tar langin Real Madrid chuan Turkish midfielder kumsomni mi Arda Güler hi an chua phal lova ani hi Arsenal le Newcastle ten bese ma sela Real Madrid hian kolchun zom zel andu ani God offside in tar langin Barcelona le Juventus te chuan Manchester City atangin Portuguese midfielder kumsamthum pakhat mi Bernardo Silva laklu andu vevea Saudi Arabian club Al Ahly Al Qassia le Al Nassr te point Bernardo Silva hi laklu andu boka chuwangin kumsan hi somni paruk ni puilaya Manchester City a contract mangzau tur hi chu tu antam hleya ani hian City a chamchun zom zel athlang don nge niya chawna thar ama chandon ti hi ala chiang lavani kan topic hnung beratan chuan voina kumbi chiar thar te chungchang soile ta ila voin October ni saria hian footballer langsar tak takin kumbi an chiar thara Brazilian goalkeeper ro pui didate Finnish defender ro pui sami hipiate English right back Alexander-Arnold te Brazilian Arsenal defensive midfielder thatak thin Gilberto Silva te English striker Jermaine Defoe te hian an pian cham an loma player dangpo anom nuala ma se soivek talo maila Brazilian goalkeeper ro pui dida hian voina kumsom nga pani apum tachia ani hian Brazilian club sang-sanga a khelba ka European club lian AC Milan tan awanglai hun tha a hlan vekti thei khopin
AC Milan tan ahun tha alana lotlin po a lotling hle ani hian AC Milan tan a khel chung khan Serie A Coppa Italia Super Coppa Italiana Italia tual chungin ala sang champion no moi choi kim veka hei baga hian UEFA Champions League a tumhni champion puin UEFA Super Cup no moi tumhni a choi puya FIFA Club World Cup no moi tum khat a choi pui bok ani hei baga hian a khelna club langsar lo jok sang te po no moi a choi puya anram Brazil tan youth level a South American Youth Championship a no moi choin FIFA World Youth Championship a le CONMEBOL Men Pre-Olympic Tournament a te champion no moi a choi puya Brazil senior team FIFA World Cup a sangni pahnia champion puin sangkha zakwa somkwa pakwa Copa America no moi a choi pui boka sangkha zakwa somkwa pasari le sangni panga te khan FIFA Confederation Cup no moi a choi pui bok ani Finnish defender ro pui Liverpool defender ro pui zinga soinireng to tur sami hi pia po hian voina kumsom nga pani apum ta boka ani hian club langsar lo tak taka huna man nuin Liverpool a awanglai hun tha zongjong lan ralin Liverpool kor hun rei taka ha a chumin nuwa German club Leverkusen tan Ainlan le ani hian Finland tan match zachuang a khel man boka ain khel chung khan Liverpool tan FA Cup no moi tum hi choin Football League Cup anti tuna Carabao Cup kanti taka hian champion no moi tum hi choi boka FA Community Shield tum hi choi bokin Champions League a tum khat a champion puya tum khat runner up ani pui boka UEFA Cup tum khat le UEFA Super Cup tum hi a choi pui bok ani FIFA Club World Cup a tum khat runner up ani pui bok ani hi Liverpool Player of the Season choi moina te po dong to UEFA Team of the Year a te po lang phak Finnish Sports Person of the Year choi moina te po dong to ania Premier League Player of the Month choi moina te po dong to in PFA Team of the Year a tum hi atela Finnish Sports Hall of Fame a laklu ni to bokin Finnish Footballer of the Year choi moina phei chu tum som te meu adong ani Brazilian midfielder ro pui Arsenal tana khel thin Gilberto Silva hian voina kumsomli pakua apum ve ta boka ani hian America Mineiro te Atletico Mineiro te Panathinaikos le Gremio tan te khel ba ka Arsenal tan a khel thina Arsenal tan hin kumruk te meu a khel man anram Brazil tan po match zadon a khel man bok ani hian ain khel chungin club langsar lo jok a khelna te champion no moi a choi pui pia lama Arsenal tan a khel chung khan English Premier League no moi tum khat a choya FA Cup no moi tum ni choin FA Community Shield tum ni a choi bok ani anram Brazil tan sangni pani FIFA World Cup no moi a choya Copa America sangni pasari khan no moi choi bokin FIFA Confederation Cup a sangni panga le sangni pakwa no moi a choi bok German Defoe hian kumsomli pathum apum ve ta boka ani hi chu soitam talovila Alexander-Arnold ero umzui thui ta devila Arnold hian kumsomni pasari voina apum ve ta chia Liverpool chul chuak tuna Real Madrid tana khelta hi kumsangkha zakwa samkwa pariat October ni sari khan England a Liverpool khua a West Derby muna alopianga apian na mun hi Liverpool training ground thin mel ut nen ain nei hleya Liverpool chul chuak dik tak ani Arnold te chungkwa hi middle class kanti chungko van tlang jingami annia chutiang ang chungkwa atang chuan an unau thumin no pangte anni lai atangin football petin anin fiamna ber ania nitin regular taka pet anni mewa wangin football hi an thanlen puite po ati theiang chu ti chuan chutianga unau za a ball an pet thin ba ka athian tenen arem chana hmuna pianga anin khel zel lai chuan kumsang ni pali khan kumruk chawa upa ani lain apiana khua Liverpool Football Club Academy coach pakhat Ian Barrigan chuan Arnold hi mufuin annena football mumal zoka zir turin remchang asiam sakzuya Arnold po hian phur takin kumruk leka upa ani in Liverpool Academy hi azoma heta hian football khovel thuk zokin alu chil tanta ani Liverpool Academy a hian no pang mason chakber te jingami ni in talent anei thapia lama ma asona chu anasa in no pang kang chakber ti ngam ani chowa yuti ma te chuan player thaber ti in an soi hial thina chutiang khopa no pang mabak eng le theina nei sang no pang rual jinga po langsar falnal ani na chuan chan tha te po achan tir ta renga sangni pakwa khan Liverpool in EFL Cup quarter final a Leeds United an khel tumin he matcha Liverpool captain Jamie Carragher kianga dingin captain in akai chhuwa no panga atang phak hial mizote hi football en nasa kan nia football matcha hian no pang hi an kai chhuwa kan mu fawa
heng an kai chua te hi naupang rem chang kai chua top ani lem lo ti hreta ila heng an kai chua naupang ni phak tur hi chuan academy naupang tha zinga tel phak angai ve a ani lo chuan engemaw special case ang chawin naupang te hian hun tha an mu ve thei chau ani heng naupang an kai chua thin te pawh hian nuam an ti in hetianga tel phak ni hi an chak thin renga Arnold pawh hian phur takin an senior team captain armband hreng tu hi azui chuak ve ta zan ani kha Arnold hian academy a hian ming a cherin a theina apun tirna sa hlea under 16 le under 18 a te phei chuan team captain hial ni in an squad a player thabera soi thin ania Steven Gerrard poin a chanchin aziana a an academy a player no pang mabak eng a soi zinga Alexander-Arnold a ming hi alo ziak lang to ani Gerrard hian Liverpool a awm lai khan Arnold hi angai sakin Liverpool malam huna player George chuak thaber tur zinga angai thu a soi thin ani ome chutiang chuan ama hra chianga piangin a theina hi an mu mai lovin player thatak ni thei tura an ngai nget hle zel ani Liverpool tan hian ace level sang Ireland chhozel nuin kumsa ni som paru khan Jurgen Kloppan Arnold hi promotion sang jok pein senior team a hlangkaya sang ni som paruk December thla khan kum som pariat le thlan hi leka upa ani in boro an ma chon tumin Liverpool senior team tan English Premier League a debut match a khela hemi ma hian kum som pariat le ni som pariat chawa upa ani in Klopp hian EFL Cup a Tottenham an ma chon tumin a khel tir to boka chutiang chuan kum som pariat leka upa ani in German manager ro pui ka hroina hnuaya Arnold hian Premier League FA Cup EFL Cup le UEFA Champions League match te Liverpool senior team tan a khel phak ta veka a hun tir lama hian mun nget chang phak lovin bench lam lo lum tam jok ma sela bench a hian season tam a thulo a debut season sani somparuk sompasari season a zo chuan sani sompasari somparia season a khelna mun achang tam chho hlea league a tum sompakwa la in lanin sani sompare sompakwa season a phei chuan league a ringot tum somni pakwa zet a in lana a thian te pet goal tur tum som pahnih zet a siam sak heti lai hian Premier League a season khat chunga defender assist nei tam ber record chiamin Guinness Book of World Record bua a ming a chuang tawanga senior squad a hian player poimo ber te zinga mi ni phak zelin regular player zinga atel ta dera akum le sangni sompakwa somni season a phei chuan league match zongzong a khel kim veka goalie akhungba ka midang pet goal tur tum som pathum zet siam sakin Premier League a season khat chunga defender assist nga ber record alo siam to ama ngein khumin record thar asiam le ani chutiang chuan Arnold hian defender ni chungsia a creative na alan sar pui zela football khovelin defender ball pet thiam bik ati zinga a soi mai phal ta reng lo ani Arnold hi ano pandeu lai kha chuan central midfield a kheltir thin ni in Liverpool a hian a hun bul hi defender angin amang lova ma se German manager Jurgen Klopp chuan Arnold hi academy a opposition siam rem sakin right back a ason saka Klopp a dudan ang hian Arnold hi zirtir ni chhozelin senior team a Ireland theimeu chuan right back ball pe thiam chung chuanga a chuak ta a professional huanga ball pe thiam bik le vision nei thabik ti tur ani thei tamai hi engemaw chena chuan anau pandeu laia midfield a khelna sarwang te pawh kha ani thei ome baka defender ani chung hian playmaker role a channa lai deuh hi aom ve boka Klopp system a phei kha chuan Arnold ta talent hi atangkai zual hle ani hian English Premier League match jani somnga pakwa khel manin goal som pariat a khunga assist samruk pali lai anei English Premier League a Arnold aya defender assist nei tam anom lova ama naiber tu chu Robertson ni in tum samruk assist anei to ani Trent Alexander-Arnold hian kumin sangni somni panga ni puilai khan Liverpool chua sanin Real Madrid azoma tunthlang hian Real Madrid tan match nga a khel towa La Liga match li Champions League match khat a khel to ani hriat ve mai maya Trent Alexander-Arnold anu telama api anu nu hi Dorin Carling ni in api hi Manchester United manager ro pui Sir Alex Ferguson angai zong thin ani Arnold hian anram England tan tha a thodan hi soile ta ila England tan hian age level sang under 16 under 17 under 18 under 19 le under 21 a te khel vekin kumsan hi somparia jun thla khan kumsom pakwa le thariata upa ani in Gareth Southgate kai hroina hnuaya senior team tan Ireland tana
England tan hian World Cup qualifier FIFA World Cup European Championship qualifier European Championship UEFA Nations League le friendly match te in elna chi hrang paruk a khel to ani hian Liverpool tan a khel chung khan Premier League no moi tum hnia choya FA Cup le Carabao Cup no moi tum khat ve choin FA Community Shield tum khat a choi boka Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi te tum khat theu choi bokin Liverpool hi in elna a khel pui zonga Europa League no moi chawa choi pui lova abak zonga champion no moi a choi pui kim vek ani anram England tan European Championship a runner up tum khat ni in Nations League a pathumna tum khat ani pui bok ani hian mimal choi moina adong tam hleya chungchinga langsar zuala chuan Liverpool young player of the season choi moina tum ni adonga PFA team of the year a tum thum lai langin Champions League team of the season a tum ni atela Premier League player of the month choi moina tum ni dongin IFFHS men's world team a tum ni atela UEFA team of the year a tum khattelin PFA young player of the year choi moina tum khadonga Premier League young player of the season choi moina tum khadong bokin European Sports Media ina an thlan thin team of the year a tum ni atel boka FIFA 5 Pro World 11 a tum khat atel phak bok ani ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile phot ro se